Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли, калайык калк амансыздар туугандар. Бүгүн мынакей Жалал Абад областына караштуу Нокен районунан Шайдан сай жайлоосундабыз туугандар. Тагыраак айтканда, Көчкөн терек жайлоосундабыз. Карагылачы туугандар, кыргыздын жери кандай гана кооз. Мынакей асман тиреген зоолор, тоолор десек дагы боло берет туугандар. Бүгүн туугандар ошо Нокен районунун Делин жол айыл өкмөтүнөн Замир деген акабыздын булагындабыз туугандар. Мен бая башта тартышым керек эле. Телефонум калып кеткенге байланыштуу тарта албай калдым туугандар. Дал ушул жерде элге аш берилди. Анан эң кызык жери туугандар, дасторконду толтура жая жазып, мынакей кымызды койгон эң мага жаккан жер ошол болду туугандар. Азыр эми жыйнаштырдым, мынакей элге жака улакка өтүп кетишти туугандар. Эң негизги нерсе бу жерде улакты тартып көрсөтүп беребиз туугандар. Каналга катталып, лайктан басып, колдоп, коштоп дегендей туугандар. Мынакей Кудай кааласа улакты баш аяк тартканга аракет кылабыз. Жеткенче тагыраак айтканда телефондун заряды жеткенче тартабыз Кудай кааласа туугандар. Мынакей бардыгы сиздер үчүн туугандар. Каналга катталып, лайктан басып, мынакей кыргыздын жерлери кандай гана кооз туугандар. Эң кооз жерлеринен дагы сайга түшүп, кыскача сууларды тартабыз Кудай кааласа туугандар. Мынакей карагылачы, сай шаркырап агып эле. Өтө кооз жерде отурат экен Замир акабыз, Алла разы болсун. Замир акабыздын кылган ыхсандарын Аллах субханала ва таала кабыл кылсын туугандар. Не тилек тилеген болсо, Аллах таала кабыл кылган болсун. Мынакей ылдыйдан келет ататтар. Только портер менен аттар жүктөлүп келет аттар. Гигант портер. Assalamu alaikum. Кандай жакшысың, жүрөсүң, төгөсүң? Кайсы ат келди? Бурак да, Бакиличка Бурак, а? Ушу мен иш кылат экенсиң да бүгүн. Жашы кандай болуп калды Бурактын? Эки асый. Молодец. Мурун салынган да бул, а? Көп деле салынмады. Максат палбан заказ кылдың. Буям өзү улак чаба турган бала да. Кудай кааласа дегин. Молодец. Мынакей туугандар, азыр улак бала турчу жерге келдик туугандар. Азыр улактан да кыскача тартабыз туугандар. Улак баштала элек туугандар. Азыр улак башталганча, эл чогулганча мынакей азыр эл бул жакта келе атат. Элдин акыры келип бүтө элек. Дагы бир жарым саатта башталып калса керек. Ага чейин мынакей асман тиреген зоолорду бир тамаша кылайлы туугандар, карагылачы. Айбек бери бар. Сенин сортуң бар. Койгай сорунду. Сайыр. Улак башталды, баштала элек баке. Башталдыбы? Биринчи келе, а? Кудай кааласа. Мынакей улак башталды дейт туугандар. Биринчи келе экен. Жерде Мали судан көзгө таанымал болгон аттын кашкасындай болуп Байсал палбан отурган экен. Ассаламу алейкум. Байсал досум, майсың жакшымы, жүрөсүң, иштериң болтабы? Жакшы. Не болуп атат досум? Аттын пайпагын байласын. Мына чыгасың. Биринчи келе башталды азыр, а? Биринчи келе башталды, Кудай кааласа. Бу жерде кайсы ат минесиң азыр досум? Азыр колго тийген ат менен да. Колго тийген атты дегин. Оо. Кайсы палбан болуп кетти? Айбек палбан экен, кысталак. Мынакей Биринчи келе биринчи сорунду Нокен районуна караштуу
Шайдан сай айыл өкмөт болуш керек же. Эң эле кыскасы жери турганда түшүнүктүү жери Лелин жолдон болот. Айбек полбан. Биринчи келе, биринчи сорунду. Айбек молодецсиз Айбек. Кандай болду келе? Медаль кие ала. Зор болду. Аке топоз окшойт бул, а? Топоз. Жакшы. Bir dua kılıp Medal bastırsanız medal. Zamir akaga. Şu toyda жақсы өтсін. Замир akaga. Не тілеген ой өтсін. Молодец siz aka. Mağula. Toylar toy кылана берсин. Aka qanday oldu? Özünüz көтөрүп чыктыңызбы? Onu aytkanыңыз келсин. Medal kие ала. Молодец siz aka. Ayбек akaniki ne oldu sorun? 2000 som ayda. 2000 som oldu. Qaytışı 2000 som dağı. Aylanıp taşla aşağı. Ketdi ikinci gele to'g'onlar. Bunaki ikinci gele to'g'onlar. Sultan Palvan. Молодец. Geleni borib tartqanda мүмкүнчүлүк болбойт да to'g'onlar. O'shaqa chiqqanda эле тартып атабыз азыр. Экинчи gele, экинчи sorun onda 2000 сомго. Лелин жолдон Sultan Palvan çıtadı. Sultan Palvan. Ondan tak. Молодец size. Молодец Palvan. Bu Medeş bile atınız e? Güçlü Palvan buldu ulak cevap. Qaytışı 2000 som dağı. Palvan. Zamir aka kalot tilek. Pata dua. Alып al şaşpay. Ne deyiş? Akavuz. Жақсы ниетті ұлақ беріп тұр. Бұл алтын саман өтіп кетсін. Amin айтқаның келсін. Palvanдар öde ұршық үйіне қасына. Amin айтқаның келсін. Аллаху акбар. Молодец Palvan. Келе қасыра отыр. Нар жақта күтсө кешелде келбей қойды. Шұңқырраққа түшіп қалған бы, жақыннан тартайлы деп. Шуға басып келдік асыр. Байсал Palvanдағы атпенді қалған екен. Hazır görüyoruz kayısı Palvan. Alıp çıkartken ne olur? Ortadoğu Palvanlar, kısalak Azamat Palvan eken. Sarı futbolka, sırası tanıyım da mı? 8. nomer ortada Abu Bakir eken, Burak meyen, bayağı süleştik ilan Abu Bakir meyen. Ortada Bazar Kırgın'dan Bakıt Palvan var eken, Pravadalı. Daha kimler var eken? O Nurdin Palvan var ortada. Ortada enkey oda da şey. Nükü Palvan eken ortada futbolkada. Kumaş Palvan. Молодец, gelen ortasında. Baysal yok. Bek bolsun Palvan, Azamat aylanıp atkan okşaydı Azamat. Azamatsın bek bolsun. Azamat Palvan'da bek bolsun aylandırıda. Молодец. Azamat Palvan. Azamat Palvan ehtiyat bolay. Ehtiyat bolabыз. Улакта ешким жооп бербейт тугандар. Өтө мындай айтканда эң кооптуу ой. Azamat Palvan, ne oldun көтөрүп аттың эле? Эгер кетип калды акыстал агай. Белди өзүң тартпадың беле аттың белди? Эчат бол тартып алайым. Кайсат жары бирди мондо. Ушул жарды көрбөй калдык жакшы. Буз өтүп кетти го жаныбар келен. Мынакей. Жайлоонун улуга катуу касыр айтты мынакей. Ay canvari. Ortada Nurdek Palvan eken onda kepka menен вакысталак. Azamatsızlığın buraya eken. Karagaçlar buraya eken. Baysal Palvan жетип калган экен ортого. Baysal Palvan'ın түгүндө экени, кайсатта экен Baysal сүрүлүп кетти.
Ay Azamat, yaşıl futbolkada bir renk o da жақсы tanımay ekan. Ayda öyle. Bunu da getirdi ayda öyle. Atam yönetim var. Ay canavar, canavar. Gele süründü o, kaysat buzdu dağı. Canavar, 60 balvan bunda. 60 balvan, jettin 60. Ay 60'a kettik söyle. Sürüp kettik gele. Osman palvan. Öte күшті palvan da bu çık. Gelen ortasından cındır boyda atatçı. Mına sürülü var çekeye çıkıp kaldı. Torpoqtun üstünde qarma atatı. Attıçı. Öte at başqarışı öte күшті de bu palvan. Молодец ama eski palvanlardan eşitçi. Bakay vaqt palvan. Oo şu kızıl tebeteyi. Tebeteyi tarafındaki. Duduk kara deyt. Kızıl kıştan kaldı. Altta istince burada. Demirde koyucum da. Kan temire. Kan töre ha? Kan töre degen palvan. Ay Azamat, ne olur. Vakta gelen ata atlaş karağından sevmem. Bakın gelen ortasında şu torpaq üstünde turada. Kim birinin aylantıp atıp şeydi. Ülkesi Vakıt palvan iki ortada kötörgön bir niye ha. Bazar olğundan Vakıt palvan. Ruslan palvan da aylantıp atқан eкен. Iki bir tuğan ağayın dedi. Ruslan palvan, молодец, Ruslan palvan. Ay, sürülüp kalğanı eкен çekege. Götürdün, ne kıldı? Gel arasa kasıradı o. Azamat gelen ortasında eken canavar. Молодец, bek bolsun enkeyi odat. Bek bolsun palvan enkeyi odatına gel. Ay yine onu tora tim bolup ketken çapçık koydu ne kıldı. 7. номер enkeyi dile bolboy kaldı da kısalar. Oşo Duduk oşo okşayt menimçe. Kan temirin akey. Yemi bu kuştu geneden kim götürüp oldu gen tuğanlara? Gele katı kasıra oldu tuğan. Mürdin palvan ne oldu Mürdin palvan? Молодец, kuştu palvan Mürdin palvanlar. Okey, Baysal'ın atın karman koyu olup kaldık salak yok Baysal'dan esken. Oy kustala bey. Palvan salak tatlı jardı var. Konamanı peşik iyi oldur salak. Sivit palvan salak. Bunaki sorun 3000 son mu oldu onlar? Şuraya çok olmayayım benim. Sorun 3000 son mu
болот. Сары футболкада Бактыбек Балбан эңкейип аткан экен Азамат. Байсал Балбан эңкейип аткан экен кысталат. Нүкү Балбандын аке Байсалды эңкейтип атат. Азаматсың. Дагы бирөө кошулуп эңкейди. Байсал эңкейип атат Малисулук Балбан. Куртой эңкейип аттыбы, а? Куртой алдыбы уже, а? Куртой Карабулак, Ленин жолдук Балбан, Куртой Балбан, Азаматсың Куртой Балбан. Ленин жолдук жаш балбандардан бул да. Азамат не формасы окшош экен. Байсал бекен дедим мынакей. Азаматсың бирөө талашып атабы, жадан башып атабы. Жадан башып аткан экен, жалга толук ашыды мынакей. Бүгүнкү салымдын 3-чү салымды салган Балбан мынакей. Ленин жолдон Куртой Балбан. Gele jaylayım turup aldım onda. Canavari. Mınakey tuğanlar. 4-cü gele Xudo xalasa. 4-cü gele bolur. 1-ci gele de Aybek Balban götürgөн, 2-ci gele de Sultan Balban, 3-cü geleni Sultan Balban'ın ülkesi Kırtoy Balban götürüldü onlar. Oy bu koylar töylep koymasa oldu da. Kim bir aşırı çıktı tak. Malades. Kumaş Balban eken. Kumaş Balban aşırı çıkan eken malades. Kumaş daha güçlü Balban'ı. Kimin aklında oldu gene? Koygun eken Januari daha. Ay Januari. Kaptalga gelip düştü tuğanlar. Kaptalga gelip düşkende bırak tez yüketçiler. Kaptalda жерден алған оң қол қылат атмайын. Тез көтерілчеледі. Kaptalga өзі дағы тегізге түшіп қалу шетіне дәкісіне. Тегіз жер бар екен жоқ. Kim götürü attı oldu gene salak. Kayıs Balban. Mağa okşuğunda kişilerak Balban'da görünür ama. Ay Balban, Balban Azamat. Kayıs Balban oldu gittik ama. Aşırıp çıkan Balban tanımaysan be? İşte öyle Balban egen Malades. Şirak Balban egen lan. Ne oldu? Aşırıp berip koydu. Kayıs Balban'da getip kaldı hem. Жерге düşmedi bırak şu. Жерге düşüyor böyle. Kayıs Balban.
Жаныбар сайга чыдайды окшойт. Ай азаматыма сайда сонун болот, ал сайга барабыз эмичи. Сайда сонун келе болчу эле кет деген сайга. Мынаке сайга чыдаган экен аматы. Өкө жыгыл түшпөгүн өй. Таштын үстүнө чыгып алыпсың. Кыргыз жайлайт да кыргыз. Sayda kaleti gele olot da. Saydan en bir bileğinde küçük var palban götürüp çıkart emici. Küçük palban götürüp çıkart Allah kalasa. Jön palban sal almasa gerek birdi. Hayırda gel atat. Göre albay tavuz kimde aşır. Vay malades, Abu Bakir palvandaken tuğanlar. Abu Bakir palvandaken. Monbek fayda hükümetin palvanı, Abu Bakir palvandaken. Malades Abu Bakir, Burak men götür çıktırın ki, özünün atı men. Azamat Abu Bakir. Sakallar bak sakallar. Yoy da cılas. Ana sakal caylar da var. Tuş geldi cariye. Tuş geldi cariye. Abu Bakir palvan, şunda turgan ekan salak. Saydan götürüp çıktı palvan, malades. 8. номер Namız komandasında oynagan palvan. Malades. Aytып oturdum эле şu jön palvan жүктөп чыкпайт бу жерден депчи. Maladessin Abu Bakir. Gele kayna odak. Vah salak. Bazarga munduk Ruslan palvan аттан жыгылган экен эле. Молодец, Ruslan palvan да өтө күчтүү palvan экен, 7 минут кайра. Nokian avtosalonunun administratorı.
Ассалаумағалейкум, кам қандайсың? Ассалаумағалейкум. Амансың, іштерің болды ау? Иә, Айтакем баласы ғой. Nokia'nın haftasынан işte otağı kam. Maşinalar alım satıldı otağı. Aleyküm assalam, молодец. Ya, özüm oğlum, assalamu aleykum. Алғандайсыз, жақсы білесіз бе? İşleriniz болды ау ба? At bazарға шықпай қойдыңыз ғой? Verdim айтыға, қалғандары бағып отырмын. Болды, молодец. Кам, не дейсің? Маға сөйледің бе? Базарда емес. Қырғыз шындайбыз да. Молодец, кам. Бардық бағытта болуш керек, молодец. Не болды? Улағыбыз не болды? Яқта алжай сұра шөлеп, улақ менің ішіміз болмай қалды. Ортадағы полвандар киім онда, қысталақ. Ортадағы полван. Қысталақ. Полвандарды да жақсы тани бербейін туғандар шу. Өзге үйленген, өзін танығандарды айтып қойып отам, анан. Азыр ортада Крутой полван еңкейді, шуны дал көріп қалдым өзім. Кумаш полван ортада екен, мынакей, мен таныған полвандардан. Мынакей. Нүкі полван, қысталақ. Айбек полван ортада екен. Аман мұ шляпа киген, ама зор салуда тапты, чи. Атия мискендерге оқшып кетеді екен, қашқалары. Шляпа ортада тұрады, оның шляпа. Шляпа киім бұл, танығандар балып шляпаны. Жақшы орда шляпаны аты, чи. Ортада тұрады, торпақтың үстіде тұрады ұқшайды шу шляпа. Еңкейгісі келі одады шу. Еңкей албай айтады. Мына. Салақ жайлы оның бұлағы отырғандар. Мынакей Қарабұлақтан Тоқуш полван ортада екен, мынакей сары футболкамен. Ама, мына сары футболканы қатты ұрғызып қойды. Жашлы футболка. Жашлы жемпір қатты ұрғызып қойды, амаш. Киім көтеріп отады. Байсал еңкей отады, Крутой еңкей отқан екен, а? Ортада еңкей отқан полван. Азамат полван оқшайды меніңше. Жоқ, Азамат емес оқшайды. Азамат шекеде жүрген екен. Сталақ. Топы киген ақсақал кім болып кеткен, жарып өтіп кетті ғой, қысталақ, бұл полван. Ақсақалдың аты қатты барады екен, қарағашқа, кім болып кеткен, сұқа түспеден еді ақсақал. Ақсақал қатты салуда тамақ. Амен, өскен әке ғой, қысталақ. Кім екен бұл десе қатты салу кірді шудағыш. Танксі шапкен мұнакей, Жашыл футболка мұнакей, Жалалабадты 5-ші номерді. Өскен әке мұнакей. Өскен әке маты қатты сұлады екен, молодец өскен әке. Қатты барды ле шота. Азыр шекеге сүріліп қалды ғой, молодец ама. Өскен әке маты қатты сұлады екен мұнакей. Ортаға жетіп барып қалды қайра. Так.
Kayradan ortada kimler hazır? Tokuş palvan kimde aylantıroda tizginde birini sütürüp жылдырып атат. Кытай палван дагы деле ортодогу кысталак. Бая бирөө топу менен ресе салып атты эле, топу учуп кетти. Монда өзү жүрөт, ама кат салып атат ошо аксакалчы. Аксакалбы, эмне бу өзү? Чоң эле киши экен өзү. Демал эле салды кайра. Базар коргондон кызыл өңкүрүнөн Сейит палбан бирөөнү катуу айландырып атат. Кысталак көтөрүп калганбы, эмне болгон? Кумаш палбан жабышкан экен. Ортодо Нурбек палбан дагы турат. Негизи торпок кимде турат? Ай, на базар коргондон Руслан, жок, Бакыт акеге ашкан экен, молодец Бакыт аке. Ушу аксакал болуп калышы Бакыт аке. Дагы деле мынакей жаштары менен тең талашып чогуп атат. Молодец Бакыт аке. Базар коргондон мынакей таанымал, белгилүү палбандардан бири мынакей Бакыт палбан. Мынакей Кыргызстандын жайы менен таанылган палбан. Руслан палбан мынакей бирөөгө ашырып берип коюшат. Алейкум ассалам, аясыз. Молодец. Кимге ашырып берди экен? Бакыт аке, молодец Бакыт аке. Оңчулук менен чыкпады аке, а? Кармадым, эмне кылышты аке? Чыгарып ойлоп жардам беришти, а? Сүйүт аке катуу айлантырды сиздичи? Ооба, Сүйүттүн жардамы, Нурбектин жардамы. Ооба, Нурбек аке дагы жардам кылган экен, молодец аке. Молодец, билеңизден күчүңүз кетпесин аке. Аке. Правдалык Бакыт палбан туугандар. Мен очуштум барбы жокпу? Менден кийин. Молодец Руслан палбан. Бакыт палбан акесин алмаштыруудан туугандар кечиресиңер. Аке туугандар. Келе болууда. Ама чегеден сүрүп аткан аракет кылуудан бирок телефон кармап зерип кеттим туугандар. Телефонду бир карайм, келе тамаша кылгандай болбойт ам өзүмчү. Анан кызыгып кетип караганда телефон башка жакка карап кетип атат. Азыр кайсы палбанга ашуудат экен эми? Азыр айтып беребиз туугандар, кайсы палбанга ашуудат, эмне болуп атат? Туруп качпасак болбойт окшойт. Биз жака келет окшойт азыр. Бакыт палбан Руслан палбан жабышып келген экен азыр, а? Негизи кимде экенин көрө албай атабыз туугандар. Кайсы палбан болду экен? Кызыл футболка экенин көрдүм туугандар. Жерге чүрүп алды окшойт менимче. Кысталатма көк тебете окшойт менимче. Кызыл футболка кармап эңкейип келаткандарын көргөндөй болдум. Мукулаңдарды ойнайбыз. Даныш, не bakın айтчы. Tart. Geçer geçer. Bek bolsun көтөрүп атты экен. Не болду? Бек болsun палбан.
Азамат эле кыйкырып атат, башкасы индебейт, жардам берейин дебейт. Кысталак, жардам кылса болот эле да, менекти өлтүрдү да. Бекболсун болгон негизинен күчтүү болгон. Şu biraz kol azaltlar Bekbolsun polvonlar. Öte güçlü polvon Bekbolsun. Sana kendi avdadı. Bürömeyin bir sövüşpey turuşpay ama öz taza çabuk ola жерден. O жерді қашқа o қанек. Өскен екен салып отқан екен жерде. Салақ өскен екен. Танкті шапканы киіп алып. Ketті, doğru ketті. Bir. Ортада Байсал полвон еңкейіп атты эле, кысталак. Байсал полвон. Günü altınlara saplalar ki. Rayda olsun hadi. Gelem ne oldu? Kim kötörü da duşa düşünüksüz olup ketти. Sırat öyle salı başlat attı. Ay sarı futbolka sal eni. Özün kayka. Oo, katı sürüldü o gele. Oo, Bakıt balvan, bazar koyğanlık Bakıt balvan nake. Kara geri atmayın. Alamazsın. Kıstalarım. Cımalbaş keldin at yaman hatta oratken toğanlar. Keldesen geçireşler. Şimdi oluşuna aytdım. Toqoldayız, nede koyuyorsun? Jiyani var, katı salıp girdi maç, çakşa degen iş. Sekirip bile girip vardı o. Oo, Nükü Palvan ortada turatқан Nükü Palvan. Nükü Palvan ortada, torpaqın üstünde qıstalaq boğanna ya. Bakıt Palvan'a gelip qalдық şeydir. Жылқыдай бір жарым көтеріп қалды екен, не болып жатса. Ne oldu? Oturttuk demalı al koy.
Азар вакыт болбан эңкей болот ортодо. Бирөөгө жадам болуп атам, не кылып атат экен? Şu көтөрүп атат бирөөчү. О, жаш палбандар деген молодеси. 5 бадамдын палбаны жаңы. 5 бадамдын палбаны Жаңыбай деген палбанбы? Жаш палбан. 2-3 жылдык. Аке 5 бадамдын палбаны Жаңыбай деген палбан экен аке. Жылғы алады етін әке Жаңыбай деген палбан екен. Суға апар дейді, дағы бір сайда көрі тұқшы өзгелен, раса қасыр айтты сайда. Yo, Жаңыбай палбан. Жаңыбай палбан, ассаламу алейкум, қандайсың? Нокен базар қорған бы? Базар қорған. 5 бадамдан, а? Молодец палбан. Оны сөзге салайын десек, жылып кетті палбан. Сөзге салған деле қиратып сөз жоқ амач. Жерден алдың бі, же? Бирөө көтөргөндө жылып алдыңбы деп сурайын дедим мен. Жумайыл палбан не болду улак? Болтабы? Ортодо аракет болду. Ат салып атасың? Ат кимдики? Ат акампи. Кең бияк экеники ба? Ассаламу алейкум аке, кандайсың? Саяп келип бияк экен да. Жашы кандай болуп калды? Кайердин аты ошондо? Ат Лелин жолунан. Жаңы жабылды. Жумайыл палбан. Күчтүү палбан мулагы Нокен районунда көзгө көрүнүп калган палбандар. Ой, палбан, кайсы палбан бу? Палбан. Телефондон жакшы көрүнбөй калат да. Мурда экенибиз жакшы тааный. Молодец, Мурда эке. Мурда экенин өзүн жакшы тааный. Телефондон жакшы көрүнбөй калат да. Анын үстүнө жерди карап, топок колдоп келет окшойт. Мыркы палбан, Лелин жолунан. Алтымыш палбан, Карабулактын эң күчтүү палбандарынан экен. Нокен районунда көзгө көрүнүп калган палбан. 60 палбан. Сайга бар дейт, кысалак сайда. Оңой менен чыкпачы элем барыш керек дейм ошокачы. Зериктин барбай менен мунусунда. Баятайм бар тартып келдим эле. Катты касырайт да сайдачы. Туугандар карап отуруп зеригип кеттик. Акыры келишке аргасыз болуп, кызык болуп кетти.
Nerede? Menimçe Kumaş Palvan жылдырып келип тастады бергеч. Bismillah. Kumaş көтөрүп алып келип тастады өнерге. Эми жанынан тартабыз мына гана. О, ошондо турат таркок. Мына бирөө көтөрдү. Ким көтөрдү болду экен, а? Бирөө көтөрдү эле, кайра чирip алды окшойт. Gördüm. Kim götürüyorlar? Kim? Sılada kalıp gitti ama onu tutmaya çıkmayı denildi. Olay olup kaldı. O açılışı giyineyim bunun. Zalle ganda, aylan ek kertas. Mana kertas? Ya buat mana? Edi palvan mı? Edi palvan. Acavağa koygula oldu acavağa.
Sazdaq жереген туғандар оңайшылықпен шықпаса керек екен бұчы. Жануар ноғыр. Көкат қатты кесті оның ортада. 5-ші номер. Өскен әкем ғой қысталақ. Gel yeme dımıdı kısa bakma gel. Gel yeme dımıdı gel. Ortada valla geldir atın valla. Ortada. Acaba koyasın var bir ay. Acı adam düşürüyor mu nesi daha görmeyi tatlı kalmanlar. Şu acı mala besana şu aksakal kişi çekiyor da. Gelen ortasına da koyuyoruz attı çek. Mala besi. Cangoy palvan attı çıldırdı ikisini aldılar. Gelen toz koldasın. Nakey. Acını giltanıydı acını. Gelen ortasında karma otatı attı çek. Mala besi ama çek. Ya aslı bağlı. Sakal mala besi sakal acı. Gelen ortasından cıldırmay karma otatı attı. Ukpaydı eкен de bular. Onlara motorunu çekin.
Ақсақал, молодец, ақсақал. Ақсақалға балдар түстіле болмай қойды мынакей. Бабай молодец, бабай ақыры чарчады ұқсайды. Ешкім қоймай қойды бабайға ше. Evet Doğan, siz narı Dubai sağlamışsınlar. Hoş geldiniz yarıya. Jakub, atmayız mı gel? Olur abi. Ha. Gelin özünüz çıkarsınız. Özünüz çarayız gelin. Siz kız babası. Kranovskları gördün mü? Kız babası. Bir görsat koyayım ya. Çizim bir görsat koyayım. Şuradan kız babası siz. Gelin kız babası. Koyma. At salat de. At salat. Kokuslu salat. Cenim çudayın cenim. At yaman salastasız çudayın. Cenim at yaman salastasız. Ne onu atır? Bana at bak. Öyle yok mu? Hey Emir. Koy ellerine, açayıp al var. Kanday den son balası. Ne özda sazlama geldi lan. Tüge, turba okuduğun salını. Haydi. Haydi dedim lan. Koy. Koy. Şurada. Tilektir Arap oğlu, tilektir. Tevret. Çıkı.
Çıkpay sığılak болып қалды да. Jöleyde örmeysen. Jöle gittiler. Onu ona maçlı oldu. Ana. Gitti gele jarga. Babay қатты жарады келгенлер. Pır etdi. Қатты салау. Babay adam süreyін dediler, gömbey koydu palvanlar, at salып тұрып алсын. Дағы деле ортада тұрады babay. Görünme etkanı geldi. Düşseleli gün açılgan değil o. Ne oldu? Qaysı palvan көтеру да де? Yaman sağın turan, erkek sağın. Umaq sağın қалған palvanlar ha? Kim çıkısı geleden bir yerге біледі, düşеле düşті. Atkana at. Ekte üstüne elini at. Kaldırdı. Ne oldu? Qaysı palvan көтеріп атты болды екен еме? Sayın Hüseyin geçiyor burada sevdiğiniz. Şimdi 60 palvan da kendi bunları. Karabulaq'ın palvanı 60 palvan. Dağı жерге düşürüp alıştı be. 60 palvan da öyle. 60 palvan ama spesiyal urdalardan. 60 palvan da onu açtı dedi. Bunlar ben karşıladım. Bunlar ben karşıladım. Bunlar bek aşırdı bu şey. Götürse götürüp açıyor. Al bunlar beketen çıkıp etti hazır. 60'dan çıkıp et. 60'dan oldu. Şuna da götürün beni. Astavaytır. Selamünaleyküm, nasıl gelsin? Bayla vallahi. Kıyda. Ya millet çıkmayın. Bunlar bek kalban bunlar. Aşırı odat. Bunlar bek kalban aşırı odatına ki. Navuşurda aşırı odattan mı ki? Bunlar bek kalbanına ki. Aşırı da ayda da getdi bunlar bek kalbanına ki. Neyin bunlar bek kalban. Aydan, sıladan götür al şirket tatına ki bunlar bek kalban. Bilmem özünde. Vay, aydan gidelim. Açıyor, yegesin gözünce uşuk tutasın da seni. Yegesin gözünce kurtarsın. Gömeğiyle salıda. Setkan nesi razı ol koysun hem.
Kayraylap gelip sayga çıtadı tuğanlar. Sayga çıtadı sabrok. Topoz tutup geçidağı mümkün de. Onun için sayga gelip çıtadı da şey. Şunca adam bir yakta duradi. Saygançam жасын желаниясы тарта бербейт тугандар. Анча көңүл тарта бербейт биякач. Биякта тынч. Чекеде тамаша кылган жакшы бердич. Мынакей ат менен келгендер маза кылып тамаша кылууда. Жанына барып алып, ана бизге окшогон жөө келгендер отурабыз мынакей. Улак каяк барса ошо жака ээрчип. Tuş geldi jarıya. Kayıs balban götürdü oldu eken. Aksakalga açtım. Ne oldu da? Kim de gel atat. Saydan jön balban kaşı vermeydi salak. Vay, nükü balban eken tuğanlar. Nükü balban. Молодец, Нюку Палван. Крутой палван, крутой палван. Анамны аксакалына күчтүкен амач. Өмүрүн берсин аксакалды. Кат аракет кылууда. Şu балдарын неврелерин түшүрөм болду. Şu неврелер сал слабыйлык болду аксакалды. Sakal özlerdilegen amaç. Nevreleri dile kemme olmasın. Hareket bu bürek o jerge çutok şöyle bayağı gelen ortasında. Tuğanlarına ki. Bir pastele gündür koyup camur cevap da kullanlar. Tugöleken olma, tugöleke dağı bir narra kıldık da halasa. Yerden aldın mı ya? Abi lan özden aldın sen bir şey mi yok? Bir sorun kıldı. Video tatal bayağı Молодец. Жетишпей калдык видеого таткан. Нары бериле апарып чыта койду амач. Ама аттарга зор болду дамно жамгырчы. Таштаң ушерге таштаң жаксакал. Ама ушерге таштаганда зор болот деди. Жерге түштү. Жамгыр эзи болот мынакей. Бар мынакей. Жамгыр өзү ham жука экен. Долонун түбүндөбүз. Келе болууда. Biz dolunun tügünde gelip oldu ki adamlar. Camurdan daldalanmaya oturağız. Toğunda camur sel suyla başladım. Camur ezilip pagoda öte sonu ne? Ama ulak çapkanlarga мәзеле oldu da azırçı. Biz okşoğanlar neydi daldalan oturağız. Dalanan tügünde. Bizge jakpaydı da ulakçılarga jagıp da adama. Çaylı olma ki. Yol geçen gelip alıp biz özüyem. Onda keçti. Ulak kızıp oldu söktülarga dağı. Ben de tosturga da geldim. Soğusunu vermezdi getir o. Gel o biz bayağı oturgandan beri oldu o. Okey biz men hazır yemi turup görüp otam gelenimizi. Ağa çeyin yerde birbirimizge daldalanmaya oturduk.
Usta kayınsın saldırır da mı şey ha? Bilmiyorum. Sağ ol kırgızıyordu. Gele. Umurba sal koydu. Gitip kaçanas baka. Terdet koydular. Terdet desin. Gelinin başta çeyim inip barata kaçtı. Fırat mı? Etenen arkamda koydum. Kim aldır anlatırsan mı acaba? Kaçan albaysın bakın desem. Kaçan bakmıyorsun. 5 tapçı kalkan değil. Şamen bazara ketip. O saat 7 olup kaldı. Neyse koyup aldı. Karaxandı bu aka. Çok başka. Başına mı? Karaxan quruqda bu? Çok. Yemi girettim. Aka Abu Bakir chiqib qoldi bu gelidan. Burak men. Baya saydan bir marağı qalmadı desam Abu Bakir qoldi. Bu cazımdan koktele baksam. Karaxandı ko'kka olasizmi, boshqa atmagan. O'sha quruqqa qo'ymaylar, dunyoga baksam dedi. Yoqda. Aka 5-nomerda. O'sgan aka salotxon ekan dag'ali. Qiyimli aytdim şey o'ynaydi falan. Fatih Gastrak başkası yok. Şu arkasında da Fatih Gastrak. Otur bakalım mı? O'sha men olib o'tirib nima qilyapman? Ulan nasıl? Men o'rnimda o'tiraman. Bunu yakala cız olaydı. Birov ko'tardi ha? Qaysi palvon ko'tardi oldi ekan ham. Başına var mı? Başlarda. Ha? Amen. Pasattır. Men gel pro. Bundan çok daha motor var oldu da. Suga borib leding. Topu atalanlar Oo, o'sgan aka salotxon ekan, o'sgan aka. Kalanlar tekil öyle kaldı. Oo, aldın götürüp yiyor da cıyırda. O qıstalar o'sgan aka salingana 5-nomer. Salan alı. Ulak saplanlarla topa salıp kaldı. Kalanlar tekil öyle kaldı. Öldülap geçti. Karaç hala. Allah'lar plakaya giyen böyle. Kanama giyiyor algan değil. Bek bo'lsin palvon. Birat aldı geç. Birat aldı. Köpüştü palvon anası bek bo'lsin. Ağabey. Bir tane Olsun palvon. Sen gel öp. Arasan kızıl kiletle oynadı. Oo, pagoda ama çayda yaşıldım naki. Ayak bayağı yarım saatten aşık caddı. Ne deybiler men şu dalonun tügünde işte daldan aldık naki. Dalda da oturduk. Tez sonun açıldı ama pagodaçı maşallah maşallah. Havanın salkındığına arça acıtanıp. Oh. Yedi balbon var ekan bu yerda.
Kalinin balvanı, Mambekov'un balvanı. Beri bastır. Okey, gelecekteki balvanları atsal bile gör, az tarta almay kaldım. Qanday? Şurada qoralarda yaşaysın sen? Uy var mı? Mal salsa oturasın. Yaxşı, at özün-ku? Dadil ekan ha? Qunon bu je taybaz. Javoga. Taya, kalta taya. Olis. Bunu eger toqum yo'q bile, je shashilib kelaverdingmi? To'q olavermishsin-da. O, do'sing bu at salyaptingmi ana? Dadil bora to'xshaydi buldaga. Endi yildan sal bashlaysanmi? Qishda maydachi uloqlarga salasın-da, to'g'rimi? Ating kim senin? Hayrat. Hayrat? Des Hayrat. Shuni at qilib minesin-da, xudo xolasa. Qayoqdan kelgan bu? Bu emede. To'sqoldan bir Nochu degan aka bor. Akkel at qilib minchirasan, mol sal cho'g'iltasin. Semiz ekanda yemile qarmadingmi je? Yo'q, bog'otindaydi. Jemde otdingmi? Des. Chidaver. Qayerga chidaysan ham? Al shu Quloq tomosha qilasin. Ekat bo'g'ini, ot-pot kelib sizga ketmasin. Молодец polvon. Aka shundayna cho'ngayotsa sekin vaqtni ko'rib. Foyda zo'r ekan bolani. Kela qayna o'datni endi. Kuvvet qattiq qolib ketdi atqonni. Ana ketganlar. Qaysidir bir palvonga aşıda hozir ko'ramiz to'g'anlar. Shuni aşıvatqanын ko'rib sezib qoldim da hozir. Anan videonu жақтым сразу. Kimde çıqat boldu ekan, ne boldu ekan. Qayağından çıqat boldu ekan hem. Qayağından çıqat boldu ekan. Ne yoqdan chiqdi? Qazibek polvon ekan, Qazibek polvon. Qazibek polvon, Lenin yo'ldim polvoni. O'ta kuchli polvon deb o'qishilakman ular. Kelmay turg'ular quvon o'stiga. Bo'ldi, rahmat. Qazibek polvonning so'rini 2000 so'm. Tarafdan bergida. Kimga qaraydi? Okey. Qo'limga solaymi? Hazırga. Yazıga sayın. Barmıkin? Jahan ko'tardik. Ha, tegish kerak bo'ldi. To'poz yirtilib turdi to'g'anlar. Chiqmay ekan. Yo'q, chiqib ketdi. Ya, al so'q kirmaydi bolalar, hep yozdi. Giret ekan, ne? Ana janna turib. Aka. Oyununda arak bulup bolalar. Hey, ne böyle? Boynun so'q alır o şamada. So'q chiqmay ekan, bıçaq so'sang, Yok, çavuş gerek ekan so'q. O, boynu so'q. Tik o arkasından tik koyga. Oyun mu? Vardır falan dedi. Ne oldu da şunda? Moyundu tigib atasanlar boşanda hazır. Moyun tigilib atıptır ha. Topozdun moyunu tigilib atıptır onlar. Ya moyun pişkirdi da mı atı?
Kon, bunday tur baylanın la kon kaptay qıl. Oriyet. Arkasından tigeriz. Ha. Arkasından tigeriz. Nasıl tutasın? Şuna yaksın. Tuş geldi Cariye deyin kanal. Gözlere sensin mi? Oğul. Gör tavlen. O da. Kumaş öz sayfere. Bana ben daha bir bağlanmış sayfere. Az günler süre. Gel gel. Ya valla gönüle sarılın beni koy. Balban. Starıdan çakta. Starry Dançak'ta ismi. Dançak'ta bölünüyor gene ya. Starry'yi al. Starılar o bunu sayılmalında özünde ketkenden çaktar. Abu Bakir Pavan ortada görünüyor da atmıyordu 8. namıydı. Kays Pavan da çıkart oldu gene ama. Bunu Murat bayatan beri hasta hareket kılattı lan maçı. Üzöngü ilip altı kısalar. Молодец, aşırı partikler ya. Gele hasır oğlum gele. Şöyle tutup çalsan, geçkin olur. Öyle ki. Bek bolsun palman kaçıp çıktım nage bek bolsun. Azamatsın bek bolsun. Gelen tol tatal var aldı. Söyleşip oturgan sele sipel kaldı palman.
Молодец. Akısta daha tartıştı işbey kaldı. Kazıyık balbonda çıktı ne dağıç. Emi kim götürdü oldu ki? Bunu ortasın değil mi? Karakterin dancak korkmanın hatası şu. 8 az gibi. Yok hatası şu var. Uydurması. Ha, yine abi. Benim Tuğhan'ımda Atkonda varıp satam degenden 600 buldursam 800 olsa da bu oldu. Baldarından böyle yaxşılap faydalanıp çağ ortası görüyorlar. Jarabay alğan ayıpta. Qaysidir bir polvon aşırdı hazır. Hazır bir öz qaysi polvonda çıqatgan. Kurtoy polvon mu ekan? Kurtoy polvon mu yo'q? Kurtoy polvon emas. Nuku polvon ekan. Nuku polvon. Qantara. Nagi. Amantor, atla, amantor. Qantara polvon. Bir жағына мейді бұралып, ең бұралып басатылар, оңдолып қалып тұрдық көргенде. Мен асына қай алдым да? 20 жыл алып баттым. Qaysi polvonda? 40-ға чейін өттір да, мен тасқан. Hatta алдында жүріп отады негізге, ama şu. Qaysi polvon болып кеткен. Tartып жетішпей қалдық. Не оған еле көрген алдық. Lenin yolluq altın polvon ekan. Туғандар ем тай сайыл деміш, тайды жақшылап татайлы келесін. Кемеге алсаң тайды қиқырды сразу көтеріп түсіп кетті ғой. Кемге өтіп қалды болды екен. Şu taydı koymadı da şerge kim? Sonun gele oladı dedi. Kim aşırdı oldu gene? Ruslan polvon ekan, молодец. Bazar qo'ygandan. Ha, Baqit aka ekan, ama adashib qoldim. Baqit aka.
Süt ver ayda süt. Abi. Hey, tamam. Aşağı. Ayıkmayın ama. Ne oldu da demi? Yemigimde gele tat oldu gen. Ver. Sana kayada oturdun? Böyle ciddi vermedin mi? Ektur'daki. Buraya ver.
Onu sahibi çadırı koyun ben. Yok hoca oyun basmıyor hoca. Ulan kızıcı düşünüksüz bolup ketdi buyagı. Toydu negesi bütürdük boldu patagılabız deyip el sorun sayıp beремде bir-eko çıkıp oldu. Sorun sayıp bereylik. İşte oyun bolsun dep oldu. Oynat koy berbey stadionga pul төлөгөндөн кийин. Ya oynat koyuvering aka. Qara şunu. Qara! Qara! Ah, kıstalak. Abu Bakir palvan götürgen okşayt ele. Forma okşoşup ketdi.
Ele kasra oyladat tuğanlar. Canavar albayız bunu. Canavarga men ayaktan tarta albayız. Günge aşıda ne olur jaqtan жақсы деле көрünбөй деген. Ортодо Руслан Палбан бирön тизгинин кармап айландырды да ошону көрүп калдым. Алтымыш Палбан ортодо экенин акей. Ortodog'u polvonni ko'rib qoldim aka. 8-nomerda Abbakirni ko'rdim o'xshaydi. Ana TVT'den tanıdım nede. Düşkön akaдағы ортодагы танкистердин TVT менен. Танкис шапка менен. Gelen қақ ортасында екен амач. Намыс деген жазусы менен Аббакирдағы ортада тұрған екен. Аббакир шекеге сүріліп қалып тұрасыр. Mına ketip onlar akırkı sorundu. Maalesef Baysal polvon işte oldu. Yarım saattan aşık 1 saat gele olduk şey gözüyüm. Polvonun koluna tolu bileşken eken. Başkalarıkın bayqap kalıp bile Baysaldıkın bayqabay kaldım amaç. Alı bile surulup çıktı o geleden Baysal polvon. Baysal polvon молодец, Baysal polvon. Jaylading ama. Жерден aldı? Жетişpey kaldım tartkan işi. Geleden sürülüp atkanını gördüm. Kayıs polvonda eкен dep. Qarab ele gel жетişpey kaldım. Gelin he yaşlar, yaşlı tilekmeden konuşuyorsun. Yaşlı oynamanın sorunu sahip verdi.
Yok kumaş. Bir girdin sen ne sürüp? Her daim size Akkoyun üstünde yürüyüştük Allah nasip kılmasın. Omin soru sayın ballarımızdan tıç olsun aman olsun. Katmanları bereket bulardan şunday toy tamaşa jakşılıklar nasip kılaversin. Omin. Cemaat kadar dua koyun. Ulaşalım. Cemaatga dua kılın. Cemaatga dua kılın. Omin. Omin. Aldarına, kızlarına, devrelerine çizse, koçoy, aldan yerin altına kızları balık akablarına düşüyorak var. Aldan hazırlasın, yapsınlar, olayla. Şimdi Allah karımıza tulasın, çok da kulak verecek, kulağına torlarla, afakla hak verdi, harekelen ötgörüşe, özünü gör uzun olsun, densoluklu, aldandan yerini almak için kaçarım, koran. Omen, cemaat. Hacı. Ayşe'den anan gibi bir puanlarına. Omin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulüne annabat. Allah Teala'ma mahtalar olsun. Sünnetli Peygamberimize doğru selam salavatlar olsun. Amin dep turgan cemaatin duası. Nak deysin senin birinciden enene. Çok de onu. Ecevizge den soluk versin, bekamı iman versin, den soluk versin. Baldardın nevri rahatın vura versin. Zamir sağa. Üy bilen bilen, bir tokandarın bilen tunç bol. Tapkandarına bereke versin. Oğmatın duruşa versin. Buna koşar kolbana kuda kalasa. El aralar, tabiler, bulan kadırlı ulakçılardan bola versin. İşine duruşa versin. Kuday Taalam asman yerden düşken bela kırçıklardan saklar. Üylerine rahmat sakinasını cadırsın. Kesim işlerine bereke versin. Kuday Taalam kanday arzu tileklerine olsa Kuday Taalam nak vergen versin. Rabbena la tuzu kulubana ba'da id hadaytana. Ve havlena min ledunke rahma inneke entel vehhab. Allahu Ekber. Biga dua kılın acaba söz. Amin. İyi bala olgam. Ömrün uzun bolsun. Şu eldin adiletli bir iyi ol jiraver. Eldin daim alkışını algın. Daim yüzün jarık bolup den solun için bol jiraver. Allahu Ekber. Ecelерге, jezdemlerge, sorun sahiplerge. Amin. Ecelerge, jezdelerge Kudayım koşkondor menen koşa qarısın. Bularga hem şunday toylar, jakşılıklar nasip bolsun. Daim baldarın ömrü uzun, rızkı suluk bolup şularga hem toylar nasip kılıyor. Cemaat kadar bir dua. Razı olgunlar. Razı olgunlar. Allah'ın gelişince. 64 24 nomurlu. Ara kulacı neken? Tumanlar. Kotkordan bir uyucu var ki. Uyucu kaldı. Kalla oy. Dersinde estam var. Soruda. Dersinde bir estam var. Birimiz arılanıp. 5 milyon tüyüsü var. Tuğanlar hazır jumalcı oldu aytip ketdi eger mal salgara turgan koyçumanlar bolsa uqqan bolsаңар кабарлашып болсоңар көргөн болсоңар мынакей туғандар улак бүттү эл кайттык да кааласа мына булут басып тоодагы эми ачылды мынакей ел шаңылдап пайда болады улак кандай болду улак ага Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshi oldu. Buni Soğuş akaning baldari Damira. Damira uloqlari ayay so'nim bo'ldi. Xudoyning uyini ochiq bo'ldi. O'tkin o'tib, jamg'ir salqinlatib berdi. Yaxshi sahib, yaxshi o'ylagan o'ylarini, maqsadlarini yetsin. Şuna qatarını şu apası yiyeceğim ömür uzun olsun. Amin amin etken. Rızkı gelen olsun şu. Kudayım teşkiligin versin şularga. Ulağı dağı özleri de yaxşı oldu. Bardı palvanlarga hem yaxşı oldu. Amin aytkanınız gelsin. Rahmat. YouTube'ga tığıp qo'yun. Bo'ldi. Aytmirza aka qaytdingiz uloqdan. Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, turmayli.